Okrem dobra akustičnost objekta reformatskej hristijanskej cerkvi všelijak doprinjesla, že by chor Harmonija uspješno vyvedol svoj rižnorodni a dobre uvežbani špivacký repertoar. Nastup je bio odličan, a da kažem da je to kruna za Pentakos, za duhove. Danas smo slavili rođendan hrišćanske crkve i ovo je bilo predivno. Ako tu neko nije osjetio Duha Svetog, onda bolje da negdje drugdje traži. Ja думам, že všetci, co sme dneska tu boli na tým koncertu, že sme užívali, bo sme to tie písni, jak duchovní, tak i narodní. Víte, že jak prekrašně špivali. Ono ostanju zapisani, deška tam hliboko u šercoh. A ja se jako dobro osjećam, vrlo ispunjeno i ja sam zadovoljna. Nadam se da je i publika uživala toliko, bar koliko smo i mi uživali u muziciranju. Včerajší koncert choru Harmonija, okrem toho, že označil 7. rodzeni deň, može buc bul i ostatní pod dirigentsku paličku Suzany Gross-Markovič, poneže keľo sme od dirigentky dostali informaciji, od Julija Mešaca planuje napuščic našu žem i pojsť žic i robic do inožemstva.